Hello bafowethu. Namhlanje ke ngithi kangenzeke le video ukuze ke ngikhulumeke nganansi ke futhi ke indaba ke esematheni ke kakhulu okuyindaba ke yayo ke i-women's football. Njengalokhu ke sazi ukuthi ke iBanyana Banyana iyadlala ama-game ayo e-WAFCON laphana ke eMorocco. Bathi-ke abantu abaningi babonakala ke be-concerned ngokuthi-ke i-following towards iBanyana Banyana incane-ke kakhulu, uyabona, ekubeni-ke iBafana Bafana-ke isupportwa-ke kangaka especially e-South Africa, but when it comes to i-women's football, when it comes to iBanyana Banyana, abantu babonakala-ke bengayisupport, okungukuthi-ke lokho kungadalwa-ke nayizinga-ke layo i-women's football, yabona, okungukuthi-ke alikho interesting, abantu abekho interested kakhulu ebholeni labantu-ke besifazane, okungenzeka-ke kube-ke i-competition-ke kulona nangezinga-ke nje lalo, indlela-ke abadlala ngakhona, yabo, okungaba-ke ukuba slowly kwebhola, uyabona nje. But-ke even noku-investa towards ibhola labantu besifazane awekho ama-investments angako. So into-ke uma ngave vele inga-investelwa ayikwazi ukuthi ibe sezingeni-ke eliphezulu. Ingakho-ke leli bhola-ke leli labantu besifazane lingabukeki, yabo. Ungabagxeka-ke futhi-ke abantu ukuthi-ke bangalilandeli, kodwa futhi ngelinye isayidi angeke uze ubagxeke cause vele ngeke uze u-investe isikhathi sakho entweni, yabo, engaku-interest, uyayibona leyo nto. But-ke if-ke kufanele-ke ukuthi-ke i-standard sebhola labantu besifazane-ke sikhuphuke, angeke sikhushulwe ama-fans. Ama-fans azofika ngoba ebona ukuthi-ke no, kunento lana-ke e-interesting, yabona. Kumele kuqale-ke kubona abaphathi-ke bebhola babe serious ngebhola-ke labantu-ke besifazane, cause even ngisho ama-influencers aphosta ngento esematheni, uyabona. So ngeke ukuthi uphosta ngebhola labantu besifazane ungawatholi ama-views nama-likes mese uthi wena uzolokhe uphoste ngaleyo nto, yabo, cause it shows ukuthi-ke abantu they don't care, uyayibona leyo nto. Kanti if-ke ngempela kuthiwa-ke kunga-investwa-ke imali eningi ebholeni labantu besifazane, nabantu bazoqala balinake ukuthi-ke